Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Weh, sedikitnya yun orang. Berapa je tim ini? Halo bang, tunggu timku di per 11 Wikoax, Elderwin. Weh, sedikitnya je musuh guys. Weh, sedikit je yang anu. Astaga. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel Alive, eventually. Weh, na lolos mini. Oh, 12 sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tim ji. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running. I'm got it and nothing yet. Looking at it. Oke guys, seperti biasa ya. Ada lakian cherry di sini, lakian X Cobra, lakian Hammer, LKN Depax, LKN Nes. Di tim 3 di sini ada SG Brutal, SG Imam NL, ada SG Wilson NL. Di tim 4 di sini ada Evo, LDX, Evo Dix. Di tim 5 ada CE Barat.
Di tim 8 ada SH Epsilens, SH Nike, SH Sen. Di tim 12 ada leader BTR Rekusa. Tunggu gue di pot 7. Halo bang, halo juga bosku. Bisa rakundi. Mendaftar ke mereka tama termengki bosku. Ada kabang pendek? Ada sayang ada. Ayo mau nabut kopi tapi selesai ini. Weh, 6G tim main ini nih. Iya 6G tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah gimana semua tim yang 10 orang 4 tim yang tidak ikut ini. Oke ternyata sudah ngendok-ngendok ya. Pot berapa ini bosku? Pot 1 bosku. Pot 1 ini. Pot 1 ini. Woi ternyata ada musuh di sana. BTR hampir terkenok. Hati-hati. Mira, just a minute. Ayo guys, jangan lupa like guys. Pot berapa ini bang Pende? Pot 1 ini bosku. Oke, ternyata BTR ini tinggal. Woi, white shot yang sangat mantap dari BTR Rekusa di sini. Dan langsung di guys, mantap. Fudix. Aduh. Ini pot 1 ngap. Oke, tunggu ini WNW di pot 2. Oke, siap. Jangan di pot 2, siap-siap. Soalnya waktu di room cuman 5 menit. Apa aku bilang tuh? Ngindo semua. Halo, yang baru join jangan lupa di like. Baru selesai mandi caster guys. Bahan ini masih pakai handuk caster ini. Itu nih kalau Gua pot 2 bang. Oke siap bosku. Siap-siap. Pot 3 jam 7 yang bang pendek. Iya bosku. Jam 7. Kalau just a minute. Iya jam 7 pot 7. Iyo. Oh iya cocok nih. Setengah 7. We love the stamina. Just tunggu gue di pot 3. Oke siap. Tidak jalan mini caster guys. Oke ternyata ngendok semua ini di pinggir-pinggirnya, tidak ada di tengah satupun. Wait. Ayo guys, delete guys. Guys, ini SA tinggal 1 orang ini SA. Tidak ada bang di tengah-tengah pihak main pinggir semua. Letih. Main pinggir semua. Toh tidak ada yang di pihak. CT aman. Bisa ada kayak apa satu raya. Tak, aku tadi apa satu raya. Kiano, kekester. Singa. Tunggu aku di pot 2 bang. Gak bisa bahasa Inggris. Aduh. Tidak bisa ya bahasa Inggris. Bagus saja kalifnya guys. Orang Toraja saya. Mana pot pirat bang? Mana pot 1 teh bosku? Mana pot 1 teh?
Ngindo ko na sa kamay. Undo Masih ito si Papitente. Gak suka gelai. Viper potpira bang. Tam ko tandi Viper potpira ti Viper. Meloliu to kan lumabas ko pokadi ke kada kelif ne. Nah di sonde grafik na. Coba ya tuh kita harus memberikan kualitas yang baik kepada penonton. Derak elter di bos. Wah, den duel ter. Masih pur tuh ti. Oh, toh Tirio. Oh. Kuat rokok. Meni pinggir-pinggir nasang. Oke bosku, oke siap. Jangan lupa di like Tamu ko masih mangga ako kita like ya. Pot 12 piran tuh. Anak pot 12 masih hari. Yan pot 12 masih hari tuh. Kipot 12. Gendong tuh bang. Pot berapa bang? Ngindo Demi masuk semifinal ini. Mereka ngendo. Jam pira, jam mano, jam mano ke pot 2. Jam 10 masyang. Iwita. 22.00 Wita. Ke pot 1. Yan na whip na. Pot 12. Yan na whip. Jam 21.00. Mana mukanya bang? Makanya bosku, makanya tembusin subscriber ku 3.000. Kita on cam. Aku sudah on cam. Tapi sekali-kali. Pot bunga. May muti. Kaya na milo sari yang guys sila. Milo kaya teh. Ayo guys, jangan lupa di like guys. Halo guys, yang baru jangan lupa di like dan di subrek. Pot berapa ini bang? Pot 1 ini bosku, pot 1. Melo di jaringan bang. Melo dio semoga na melo supaya dah pisa tu live na pia. Coba ada aku pisa na. Kadang king ditiro. Piangin doko nasang. Ingin doko nasang ria. Udah lutong indok. Yan na salakyan. Mulai mumalit ang tangan salakyan. Yan na iti mani OTW mani OTW bima te. Yan na iti. Jong ba paturuan ni Mil te. Yan na iti. Domur kita te. Yan na iti heshad sen studio jomo. Ngunit lamala ko bima te na lasta mo sangina ite. Ultra rakap tekanan. Foto jo. Ada ballo ka bos? Aduh. Tidak ada ballo di sini ya. Woi, ngemut ini.
Yan nete. Leader Peter mo ngiti. Oh, ano? Langana ako tatua. Dapat na coba ultra kanan peke. Batu mendukunduk mo siya to ape. Senang so Kevin no sin of sadness. Weh, dadol lepya taku sorti dolo sa bano. Mangkaraga ko pinadola na mami ki mano ha. Malit ha. Kau yang terindah bersama dirimu, wow, bukan setia menjaga dirimu, wow, malah susah di WMP. Tak bosan aku memandangmu. Ayo pon, tanggal mendukung. Halo bang, halo juga bosku. Weh, jangan lupa di like ke, di like. Jangan lupa di like guys. Weh, emang kamu karena kopi. Suara muri bunda, tes hitungan lampu buah. Wah, sore masih koyote-mu sayu-sayu. Maka mau mendaftar sama di Food Skills pa. Tahu na dari soba. Mencalon kami ke dari pro player pa sampai itu temo tak bang per. Tak bang pernah rekrut ke pose. Ada ke cewek di situ bang ai? Tidak ada cewek di sini ai. Betulnya sama dari memino. Weh, nala silang-bilang bito kan paliti rumpia. Undo. Nala silang-bilang bilo ti. Sometime. Oke, ISG Imam di sini ngemot di rumah orang kaya di sini. SG brutal juga. Wih, ini kayaknya ini. Saya ya. Evo, Aldi. Woi, hati-hati sana bosku. Guys, mantap. Lihat SG dulu. Ini SG ini. Anggota le. Pira pa tim teh. Woi. Wah ye, serondong-rondong teh apa teh kena full teh maralu ite piatongan. Kena full teh andan. Kena full teh room dan si pakaralu pasti teh. Dan game supaya ringsan sulat 3 supaya ditirus pakaruan atau. Oke raka. Pot 5 nyimak. Ini sih kayak brutal nih. Nang ngendolu ya, wah mandu bosku ngendolu kete sama ring 1 sulah 3 tuh kiala 1 sampai 3. Jadi namui kill na budak temike tanah mencapai tuh ring na tebas ya. Ngendok adalah strategi oke lah. Anjir. Weh to tetap apa 12 itu doe. Aku kok nalangin doa teh. Semoga na mendukung taruh tuh jaringan tahu. Barbar saja nanti wah. Bisa terserah dari kalian bosku yang yang ikut.
Oke, bisa di bawah sudah terjadi peperangan. Woi, hampir terkena ini orang satu Hai, woi tereliminasi tuh. Oke, Isha. Waduh, ternyata Evo yang sudah di kill di bawah. Dan di sini ada CE Barat yang mau mengeras Lakian dengan pelontarnya. Oh, tidak terkena di bawah. Tidak dihitung poin, Le. Iya, bosku, betul sekali itu. Tidak dihitung poin, pokoknya tidak dia, pokoknya rank gini. Nanti final sama final itu poin sama itu rank itu, begitu. Oke, shot yang sama mantap dari LKN Depax. Lakian Depax di sini. Kita lihat timnya. Wah, masih lengkap satu squad ini. Wah. Hati-hati Barita. Waduh, si Gebru terkenok di sini dan Imam juga terkenok. Waduh. Tinggal satu orang. Woi, skill yang sama bagus dan dia begitu saja ya. Dan Lakian boy kali ini. Maruamo. Maruah lu merete. Tambahin kopi. Maruah lu. Oke, kumumkan mamin dele. Yaitu pot 1 Lakian Toraja masuk ke semifinal. Sanginaya Toraja masuk ke semifinal. Screenshot bang satu deh daripada dibahas apa. Wah, ya dari hati berarti CE Barat Everyone knows today can down. Everybody knows today can down. Lalu aku kompetitor. Buat. I'm alright. This is go. I'm alright. Bentar lagi guys, kita bagi pot 2. Roomnya pot 2. Jadi siap-siap yang ada di pot 2. Soalnya 5 menit, hanya 5 menit di dalam room.
to if I have to. Teach them all like a classroom, If I want it, then I get it. Work hard, don't regret it. Yeah, I said it, Head down, I'm focused. You know this, they know this. Show this, I'm blowing. Keep going, showing. I'm growing, flowing, coasting. I'm moaning. Work hard, play hard. Let the fire start. Can't lose when I'm giving out bars. Yeah, can't lose when I'm giving out art. Yeah, can't use me, it's just the start. I will not fucking lose. Swear to God, pay my dues. Never lost in the views, and I'm not quitting soon. Never stop what I do. I'm the boss in the room. Some stocks, I can move to the top of the top of the top. I can't lose this time. I can't lose this time. Yeah, I can't lose this time. I ain't never slowing down, getting paid now, I'ma lay it down, I'ma say it loud, say it proud, never had a doubt. Every word in my mouth, every verb that I shout, I'ma act on it now, get it out. I gotta get it out now, I ain't losing no ground, I ain't losing no ground, got no doubt. I'ma win it, no doubt, so just hand me the crown and go down with the count, no discount. This sound will hit now, hit loud, so this guy can get down. It's down, I'm bitch now, I'm rich now, sit down, listen up now, I'ma switch down. I just wanna hit him with a little bit of rap, trap, drop off, like a non-stop. Pot 2 ini abang, iya bosku, pot 2 ini. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. Look up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your way. I let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Dreaming too young, way too much fun. Out in the sun, no pain when it's gone. I took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be.
Ampun. Tara ka tolena di peram-peram. Wah, dan dinde. Pot berapa ini? Pot 2 ini bosku. Kapan facecam? Kalau sudah 3.000 subscriber, kita facecam. Bang, pot 4 gimana bang? Kalau pot 4 itu kan kalau WIP itu sama WITA beda 1 jam. Jadi misalnya 19 WIP, jadi 20 WITA sebenarnya itu. Begitu bro. Oke, kita absen tim dulu ya. Di tim 1 di sini ada WNW Geral, Kelebri, WNWJ, Alan Yugan. Di tim 2 ada NTC Sibol, KJ Milo, Nova Tim, TPYK, Ega 03. Di tim 4 ada ST Didit, S9, ST Sol, S9, ST Aldi, S3, ST Fin, S5. Oh, emot-emot kau ya. Di tim 5 ada Otsu Jupi AM, Otsu Piju, VG, Otsu Rian, Otsu Iya, RTL. Di tim mana ada T tanda tanya Win T Ember 04, T RTRJ, T BG Yas. Itu aja ini, itu Raja Star. Itu Raja Star ini. Di tim 7 ada Sasa, Tom Gears, Toru, JRT ID, Tom, Tata Tom Gears. Di tim 9 ada Sat Hugo, Sat Carles, Sat Gempa. Di tim 10 ada Sayang Saha, DRG 19 detik, SG Repair SK. Nah, siapa ini satu? Siapa ini? Weh, penyusup kayak ini. Wah, cheater. Oh, tanda tanya nih, atau bagaimana kah? Kenapa Sam ini? Belum ada lagi anunya ini nah. Apa timnya ini? Woi, ternyata main-main pinggir semua orangnya. Main pinggir semua lagi. Main pinggir lagi nih. Ternyata di mana nih, Captain ada musuh. Waduh, Otsu di sini, Otsu Teraja diculik 1 orang. Adam lagi ngetor. Toraja Star 2. Double Vector Rio. Ini didiskualifikasi nih. Siapa ini yang tim 12 ini? Siapa ini kah? Wah, ini harus didiskualifikasi nih. Didiskualifikasi.
Sudah melanggar aturan itu. Kita cari-cari lagi nih yang double vector ini. Langsung kita dis dari dalam turnamen. Wah, ini double vector ini nah. Tim 7 di dis. Double vector. Penyusut ini yang tim 12-1 Oh, kalau ini. Kalau ini cuman satu vektornya bisa. Tapi kalau double tidak bisa. Wah, ini tim 7 ini yang bahaya ini. Double vector kalau napake menyerang ini didiskualifikasi nih. Sabar, kucil dulu nih ke dalam grup ini. Kalau napake makin ini berarti didiskualifikasi nih. Ini harus di-let terus dulu nih. Ke patalo tim 7, nami patalo. Nami ya ko laku tiro te bosku yan na napake makil te double vector te manasa kudis te. Cawakan bang kamu jod turnamen bang kakupokada. Apa bang peraturannya? Dilarang aliansi dengan dilarang double vector. Tapi kalau ini yang napake makil ini akan kudis ini kalau napake makil ini. Yang double vector ini. Biar dia kill banyak. Coba spek WNW bang. Ini mana WNB ini? Woi, ngendok dia. Dia mana ini? Di bukit, gunung. Double vector kok di turnamen. Iya bosku, makanya ini kularang ini tapi tidak tahu ini melanggar ini. Perhatikan nanti bosku kalau ada yang makil pakai vector, kita lihat nicknya itu. Wih, tim Fua masuk. Lihat sayang sahabang, lihat sayang sahabang. Mana lihat sayang sahabang? Mana ini lihat saya sahang bang. Wah, naik lagi jaringanku guys. Toh apa tepat live-nya toh? Bagaimana naik jaringanku nah? Coba ini. Bang, harus ada yang spion kalau live ya teh.
Iya bro. Woi, naik-naik jaringanku guys, sampai-sampai patah-patah live ku eh. Kali ini yang aneh nih, pot 12 ini cuman ini yang Reaper ini. Kalau ini sudah penyusup ini eh. Tidak tahu ini siapa ini kah. Oh, sudah naganti ini tuh deh. Sudah naganti double vektornya. Bang, lihat ST bang, sabar bosku. Ini ST Didit. Oh, kalau ST Didit ada di Yan ini, Bima Sakti. Ini berapa yang main bang? Sabar ku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim. 7 8 tim yang main ini. Kalau yang main di dalam ini 31 orang. Oh tidak, 1, 2. Oh iya, 31 orang yang main. Bisa jika kalau corona bang. Wah bisa gitu bosku. Tim 10 letin bang. Mau buat konten bang. Woi, emot mereka di rumah eh. Ini dia ini. Wah double vector terus dia tidak ganti-ganti nih. Pokoknya kalau ini kudis sini. Pokoknya tidak ada, kita harus sportif. Mau dia kilo banyak, terserah dia. Oke, di sini sudah terjadi peperangan. Oke, shot yang sangat mantap dari Tom Gears dan terkenok Tom Gears di sini. Dan langsung di end. Oh ternyata 13 yang ini ya. Bukan ini. Bukan ini ya. Toh. Waduh, SG Reaper sudah dicuri dan tinggal satu orang di sini ya tuh. 51 tanda tanya. Kalau double AW bisa itu bosku. Kalau double bareta bang bisa bosku didiskualifikasi. Kasih aja. Berapa ini bang? Berapa pot ini bang? Pot 1 sampai 6 ini yang main hari ini. Oke, tim 10 di sini masih ngendok. Dan tim 9 di sini juga masih OTW masuk ke dalam zona yang berada di Pocinok. Tim T. Apa ini tim T? Toraja Star. Kluktoer Otsu sudah berada di mana nih? Menara Mars Electric. ST sudah rata ternyata. Sudah diratakan sama ini sama ini siapa? Tim 2 Incredible. WNB sudah ngekill berapa nih? 4 orang ini. Hati-hati bosku, sonanya sakit bosku. Bang, pot 7 besok kan main bang. Iya bosku, pot 7 besok main. SAD bang. Sudah berapa guild mati bang? Sudah berapa ini tim mati nih? 1, 2, 3. Oh 3 tim yang tereliminasi. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tinggal 6. Saya OMS bang. Oke, di sini tim 12 sudah berperang kali ini dan didapat ngendok di atas rumah. Tidak terpasang kepalanya. Oke,
Ternyata di sini DRG 19 detik dikeroyok 4 orang. Masih dicari. Oke, Solgen yang sangat bagus dari Sayang Saha. Dan kena 1 orang dan berhasil diretakan oleh tim 10 di sini yang cuman 2 orang. Tahu Gil OMS kah bang? Tidak, aku tahu itu. Apakah kali lu? Tim 10 pernah bang? Iya bosku, ini tim 10 sudah perang ini. Siapa-siapa aja di sini yang foto yo. Biar nasang tuh pot. Mentu pot 12 mentu bosku. Tahu Gil OMS kah bang? Tidak bosku, tidak tahu itu. Pos mana bang? Tidak aku tahu. Pos mana ini? Pos ini. Oke. Bareta siap mengingkir. Waduh, ternyata saat di sini sudah perang dengan Otsu yang berada di Menara. Oh, Bareta yang sangat mantap dari tim 10 di sini dan langsung dia begitu saja dinyampa oleh. Hati-hati bosku, sona. Hola, jangan lupa spam warna. Mantap. Ternyata Otsu Piju terkena di belakang dan langsung dien. Mantap sekali dari tim 1 di sini dan tim 10 karena satu sama yang menculik Otsu. Bang, besok double bareta boleh kah? Boleh bosku kalau double bareta, kalau double vector tidak bisa. Sistem rank kah? Iya bosku, sistem rank. Oke, di sini tim 1 sudah masih cukup satu. Tim 2 di sini tinggal 2 orang. Oh, tinggal berapa orang ini? Oh, tinggal 4 orang lagi. Salah satu dari tim ini kalau sudah terminasi itu yang sisanya itu sudah lolos itu. Hati-hati bosku. Aduh, terkena di sini KJ Milo. Oh, bukan KJ Milo bukan Wah, salah ini sorry. Halo penggawa, halo juga bosku. Wah, stay kok saja beb. Boleh bosku kalau double bareta pasti kita perbolehkan. Sistem rank gimana bang? Yang boya aja kita bilang atau gimana? Yang boya sama posisi 1 dan posisi 3 bosku. Begitu kalau sistem rank. Hati-hati granat. Woi, ternyata masih ada tinggal 1 orang di belakang ini Oke, ternyata tinggal berapa nih? 1, 2 dan diretakan tim 10 di sini. Tinggal 1 orang lagi yaitu dari NTC Simo. Oke, langsung diretakan. Ternyata di sini yang boy di sini adalah WNW. Yang boy kali ini. Astaga, ini orangnya. Sistem rank gimana bang? Berarti posisi 1 sampai 3 ya bang? Iya bosku, posisi 1 sampai 3. Oke, yang masuk di sini ada WNW Geral, yang boya kali ini dan NTC Sibol dengan Sayang Saha, yang boya red. Pot piramid. Mana ini? Anu ini kah?
Bemi Tommy and Desteng Tommy Modeng Dewi. Domtingnya mau mi buat room ini. Woi. Sabar mana ini anu ini. Duh. Oke. Weh, hampir mi keluar. Pot pira mete. Oh, mangkap mete. Potan mete, pot apa? Pot 3 mete. Itu goblok kali ya. Oke, Bang. Kok namanya nggak sama, Bang? Ya, nanti kita CN, bosku. Pot berapa ini, Bang? Pot 3 mini, bosku. Masuk secepatnya yang ada di pot 3. 18.30 WIB kami gas atau jam 19.30 WITA kami gas. Siap-siap dulu. Oke, siap. Pot 2, pot pira mangkete bunda. Pot 3 mete, bosku. 2 juta dulu kah? Gelapin, Bang. Emot 2 GT penggawa. Nanti, bosku. Sorry lambat kulit chat mi karena mengirim room sama PW. Kok nama playernya tadi nggak sama, Bang? Bukannya harus sama semua. Sudah kami bebaskan, bosku. Gas gelapin lobe. Nanti, bosku. Tidak apa-apa, Bang. Iya, Bang, katanya harus sama semua, sama namanya. Enggak, bosku. Sudah dilihat tadi. Sudah ada itu yang proses baru yang itu Aryo. Sudah bebas kuil. Bebas player juga. Gelapin dulu, Elterwin. Bukan, Bang, maksudku yang main tadi kok enggak sama namanya. Enggak apa-apa, nanti kita lihat nanti di final itu. Cuman final penentuan nick dengan ID. Kalau kalian mau random kualifikasi sama semifinal bisa. Kalau nanti di final yang tidak sesuai dengan biodatanya itu nanti kami akan dis. Bang, gak apa-apa double vector kah? Dilarang, bosku, double vector. Karena namanya harus sama semua, jadi aku nggak kasih ke dia. Kan sudah aku bilang, bosku, yang brosur barunya sudah bebas guild. Sudah tidak ada lagi yang harus sama guild. Begitu, hola, hai. Sesek. Halo, Bang, bisa ganti nama player? Bisa, bosku. Ganti saja. Bebas, mau random kalau kualifikasi dengan semifinal. Kalau final nanti tidak bisa lagi.
Sekarang pot 3 tuh, iya pot 3 sekarang. Oke bang, berarti aku nggak apa-apa undang temanku. Nggak apa-apa, oke bang jago, oke bosku. Bukan kan kami ya abang jago bosku. Bang, aku pot 4 bang, sebentar lagi pot 4. WNB yang boya. Tuh bang, iya bosku WNB, tapi dia nggak kudaftarkan, nggak apa-apa. Random aja nanti kualifikasinya. LT Erwin. Oke bang, oke siap. Nanti aku undang temanku bang, siap, undang aja. Abangnya baik kali. Makasih bosku, kan kita saling melihatkan. Aku X1 bang, nggak kayak tour lain. Nanti kalian random aja bosku, kualifikasi dengan semifinal. Tapi nanti di final itu kalian harus sama dengan biodata yang kalian kasih masuk. Jadi kami akan cek kalau di final nanti. Kalau tidak sesuai dengan biodatanya kami langsung dis. Weh, mati lampu putih. Oh, halo bosku. Weh, cepat komi anu 1 menit miji. Cepat komi. Yo, cepat komi.
Astaga. Masih sabar bosku. Save itu lama, give bang, speknya mantap. Makasih bosku, jam pira lagi gas. 18.30 digas mete. Halo bang, nama gue siap, PW1. Oke, kita hitung dulu tim yang main ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, cuma 9 ini. Kurang 1. Gas woi, sabarlah bosku. Kita on time. Oke, absen tim lagi guys. Di pot 3 di sini dari tim 1 ada Otsuchuki AM, Otsuma AM, Otsu Luffy AM, AMC Toxis. Di tim 2 ada MR Nobita 99, TGL Redson, MH Jircha, WW Chogan. Di tim 3 di sini ada LTR Kesper, MZ, LTR Frenzy, MS ARC AC Yolo, LTR Peko, MC. Di tim 4 di sini ada L BG Fin, L Bangson, KBR Snake, LHCS. Di tim 5 ada MR Ross, H Fuija, Len Miski. Di tim 6 ada N Old Boy 01, KST Obito, KST Nibos. Di tim 7 ada Sat Onichan, ada Sat Bunny TRJ. Di tim 8 ada ST Didit, S7, ST Gian, SD6, ST Ikam 9. Woi, makasih bosku, subscriber. Drop Sakro, makasih bosku. Di tim 9 ada Kenzo FF yang solo squad. Banyak yang tidak masuk, nggak tahu juga bro. Dibagi di kodenya sama PW-nya di WhatsApp. Iya bosku, akan dibagi di WhatsApp di grup anu pot. Sesuai pot yang main. Nanti dibagi. Berapa gol yang main bang? Tidak tahu juga berapa gol, soalnya bebas gol. Oke bosku, oke siap. Jadi stay banget kami grup potnya nanti bila mi bilang nanti itu tidak sesuai yang di jadwal. Nah, sudah ada jadwal yang baru ku kasih masuk di dalam. Sudah kumumkan semua, roomnya dibuat, digasnya kapan. Speknya mantap, makasih bosku. Halo penggawa, halo juga. Woi, waduh, old boy di sini sudah terculik 1 orang nih, tinggal 2 orang.
Kenapa ini? Ngelek semua. Ngelekin atau bagaimana? Astaga, ngelek. Ngelek mereka ngelek. Pot pirang mereka? Pot 3 mo bosku. Halo bosku, halo juga. Metode yang sangat bagus dari Elter Pekko di sini set. Oke, selesai culik satu orang, baru kita kabur ya. Mantap. Wah, ini temannya nih. Oh, sudah jalan yang satu Tinggal yang satu tidak jalan nih. Ini. Mana kayak ini? Oh, sudah jalan nih, ini tidak jalan nih. Kenapa tidak jalan ini? Ada apa dengan dia, guys? Oh, ternyata Otsu yang diculik satu orang di sini. Oh sudah bagus ya jaringannya. Sudah bagus. Sudah bagus jaringannya, guys. Coli dia, Bang. Kampret. Oke, di sini di CPR sudah terjadi peperangan. Waduh, terkena satu orang. Mana ini? Oke. Ternyata tim 2. Oh, Jamso dari M Hajir. Masih Jamso terkena satu orang dari M Hajir pecah di sini. Itu yang sangat bagus. Dah maka ada situ. Oh yo tonton bosku, tonton. Yan aku komen bang na rekun na. Yan na tayo na di ba sa komen na to. Buat sa komen bang. Yan na tayo na di ano to. Salah serba salah. Halo bang, halo juga bosku. Oke, satu Nichan di sini. Masih dalam samsung lah ya. Bang kamu komande bang, wah. Kamu tahu bang kamu komande, aku mana bertanya aku komande. Oh, ternyata yang dirata di sini barusan adalah ST Digit. Yang barusan dirata di yang itu Bulsie. Di tim 5 di sini sudah berada di Klub Toer. Tim 4 sudah berada di Peak. Tim 3 berada di mana ini? Di mana ini? Dari sananya Bima Sakti. Oh ya, dari sana Bima Sakti. Oh, terbagi 3 mereka. Waduh, tim 2 di sini tertinggal 2 orang. Kill 3. Otsu di sini sudah berada di peak dan ternyata ada musuh dari bawah tadi. Itu dari
Ege, oh kan sudah perang di sini kan. Oke. Oke, shotgun. Masih shotgun di sini. Hati-hati. Oh, ternyata gini. Oh, kena satu orang. Mantap sekali. Kena dua orang dari dan rata diratakan oleh apa nih? Apa kini? Sabar, Kret. Egli, apa? Eglindo 2. Mantap, Eglindo 2. Mantap. Barbar nasang, wah, dapat barbar nasang deh. Siren si teman-teman nasang me. Lambat suaranya, Kap. Ya mau di apa, bosku? Baru belajar kita. Anu onu sure dama on sura kare ketui ini yogi cinganong. Oke, di sini Eglindo sudah OT Pecinok yang berada di petahan. Oh, ternyata ada musuh dari kiri, yaitu dari Londo TRJ di sini. LTR Casper yang memakai VSS. Waduh, di bawah ternyata sudah dikenokan oleh musuh. Oh, dia emotin sangat parah sekali. The way goes to say there's no day, there's no day. Woi, ternyata banyak musuh di sini. 3 squad di sini. Waduh, ternyata LTR sudah diculik 2 orang. Dan eskapalnya terpaksa dihancurkan dan Londo terjadi rata kali ini. Dirata oleh tim 5. Kayaknya ada lagi musuh di bawah ini, dari bawah ini. Si Pekatongan. Berapa tim lagi nih? 1 2 3 4. Wah, tinggal 4 tim ini, Some so in this day, don't be so no day, every day we want it. Oh yeah. Some say in this way, there we will be on the way. Waduh, ternyata tim 2 di sini dari MH ternyata akan melawan 1 squad di bawah. Hati-hati bom, dan kena bom. Waduh. iPhone pira HP mi bang? iPhone 7 Plus. Orang mana? Orang Toraja, bosku.
Masih bisa dan tidak bisa lolos. Diratakan oleh tim 4. Memang barbar sekali ini Egli. Maratakan betul eh. Do you wanna fight with me? Fight with me. Masa terakhir ko pa. Bagian tulungan gusto. Oke, di sini melanjutkan peperangannya bersama tim 5. Dan Nikli terkena kedua orang. Woi, sudah terkena 3 orang ini, tinggal 1 orang di sini, yaitu dari Egli HS 2. Mama, aku raka bang. Tarik mama. Hati-hati Egli. Pot berapa ini bang? Pot 3. Melanjutkan peperangannya di sini. Oh, saya mendapatkan double vector. Ada double vector di sini guys. Siapa ini? Double vector ini. Ada yang double vector itu. Kulihat tadi itu. Oh, ada yang kulihat tadi double vector itu. Oke, ternyata di sini tinggal 1 orang, itu dari Egli. Apa Egli akan meratakan 3 orang itu tuh? Dia yang akan diratakan. Dan double vector tuh. Oh, dan double vector. Ya kayaknya tim mana tuh? Tim 6 kayaknya cuma double vector. Katan dulu. Nanti kita chat yang tim yang lawan dia tadi itu. Nah, dento double vector ini, nah dento. Oh, toh mo nang tayo ko sa lamin tiro. Nang cocok mo. Pot 4 siap-siap. Pot 4 siap-siap. Wah, nabudul palit dumiti. Sabar bosku. Apa ra, ko ST Jaya selalu iyo den siya ini na double vector. Den to. Oy, nantongan mo. Da ako pa nami lolos na ako to kudis to. Ikot nanton bunda, infidrome. Gimana acara ikut tur ini Bambang?
ST na ditalog kaya ST semangat. Wah, tetap semangat. Let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards. Okay, I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, girl in your life is making you feel a fire. Go fight for her man, go die for her man, 'cause you only have one life, one chance. Ha. Just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you Just to you. Hindi apa-apa di kala, yang penting ada usaha. Betul itu bosku. Tim 6 Vector. Tim 6 double Vector. Mau likod min ke. Ay hihi. Lagi bro. Gilapin lobby bang. Wak wow. Haha. Lagi berapa tim? Apa? Pot pira mo te. Pot 4 mo te bosku. Pot 4 mo te. Pot 4. Pot 4 sore ni. Gilapin lobby. Oh toh. Apa kuku apa? Dah dulu. Tim 3 le. Pot 3. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, fitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I want the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them tell me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see. With the every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty. I'm these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. So the mouth free, I'ma change that soon. Better watch out now, see. And I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. And I just wanna be famous. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got the chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make a
decimal, incredible. I'm not the commander saying that I'm calling it safe. I'm not ever gonna make it cause the game is straight. I'm not good enough, man, no it's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your brain. Lagi berapa pot bang? Lagi 2 pot. Jam berapa besok pot 12? Jam 21.00 WIB atau jam 22.00 WITA jam 10. Bang mau nanya, abang buat efek itu kira-kira butuh jasa sewa chair apa enggak? Bang mau nanya ABG, abang buat FT gitu kira-kira butuh jasa sewa chair apa enggak? Kalau mau langsung roomku bro bisa. Kalau mau buat turnamen yang aku yang buat roomnya. Kalau mau. Tapi kalau mau live turnamennya nggak perlu dibayar bro, gratis. Yang penting chat kalian itu kayak aku sopan ya, pasti aku bantu. Tapi kalau chat kalian itu nggak sopan, pasti akan tidak aku bantu. X1 ID mi bos. ID sabar. Ini ID ku 452 690 029 Bija Indo nih bos. Oke bang, gue nomor 11, gue di Pogamers. Gak suka gelai, gak kok bisa masuk. Full itu roomnya. Apakah lagi nih? Waldi, sabar, ada penyusup. Ada penyusup dalam. Yang mana yang chat ini? Duh, 96.
Ada ini penyusup di dalam ini. Woi, kenapa? Kenapa 12 tim di dalam? Hai. Pot berapa mini bos? Pot 4 mini tapi ada penyusup di dalam nih. Nah pot 4 itu 10 tim jadi ya. Memang penyusup. Sabar bosku, sabar. Let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Said I'm phenomenal. I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. No one not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. That's us. I swear to God that I can jump and grow. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Let's go. I don't care what they
Rumah 4. Gas bang, sabar dulu bosku. Ini banyak penyusup ini yang di pot tempat ini. Seharusnya yang main ini cuma 10 tim. Kenapa sudah 12 tim di dalam ini? Ada penyusup di dalam ini. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, then you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Or you just gotta take that. Anjir lah, banyak penyusup di dalam Siapa ini penyusup di dalam ini kah? Or you just gotta take that. Or will you fucking fight that? Sanginay buntar minam. Oh, cocok deh. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give it them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just bitch. I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you never gonna make it. Or you just gotta take that. Make them take it all down. Don't tell me you believe that. Or you just gotta take that. Or will you fucking fight back? I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion.
progression. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain, ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins, got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I'm threatened. For the heat and all the tension, need relief from this obsession. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressions. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 di dalam ini nah. Pas 10 orang di dalam nah. Hai. Halo. Bertemu kwa. Pira romu iti. Dado meramat. Yo. Kampret lah. Masih lama kah? Iya, masih lama ini bosku. Soalnya ada penyusup. Gini aja bang, kalau udah boya suruh kirim buktinya. Masalahnya bosku, ada juga yang tim yang tidak masuk. Begitu. Bubarin ba kami City. Sabar guys, mohon bersabar. Ini sudah dibubarkan grup room ini karena banyak penyusup. Pusing juga kami panitia. Ada apa bang? Ada banyak penyusup di di dalam pot 5 cowok kapan? Sabar bosku, nanti ada tambahan waktu buat pot 5. Soalnya ini pot 4 ini belum digas-gas. Begitu. Ini lagi dibuat roomnya nih. Anjir lah, siapa kayak yang ini mah anu kah?
Astaga, tidak anu dulu ini. Kalau bisa jangan ketika ini sama P di live bang. Iya nanti itu bosku, nanti sudah pelajaran ini. Sudah pelajaran ini. Bang lama kali bang, sabar bosku, sabar. Mungkin lihat penonton ID sampai W-nya waktu Mi kasih masuk grup. Iya bosku, pasti itu. Tidak akan salah lu itu. Bang, pot 5 menunggu bang. Sabar pot 5, iya betul itu bosku. Sabar dulu pot 5. Coba begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tinggal 3 tim lagi. Take a look in the mirror, are you seeing severe? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up never loses to a foe. The one that can show to myself I can go all the way to the top, can't stop. I'm a soldier. Older, but I'm bolder, moving forward, older, never slower, get to know ya, don't make me drop my shoulder, you need to believe you can achieve everything that you dream, everything that you need is in the air that you breathe, it's in the mind that you speak, it's in the time that you bleed, every second of life is another blessing to me, yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. All you need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, let's go. Yeah, it's what you need when you're down, need when you're out, what you need when you're sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, 2 tim lagi. Through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Nothing's in your way but yourself. Don't need nobody's help. You can make it through this hell. Take it one step at a time, one step as you climb. If you fail, you can climb. Get back up.
to the grind and never lose sight of your mission. Be driven, this life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chances now, so be something somehow. Don't let yourself down. That's right. Sometimes all we really need is hope. Sabar, pot 5. Sabar kami pot 5 nah. Sabar kami dulu. Ini 1925 dikasih nih. Stay di grup kami yang di pot 5. Stay grup, stay grup. Sini ko uya di Agra. Request lagu dulu pandai na melo penonton nih. Mana ko? Ini Rizka. Sini ko ya. Sini ko di Agra. Biar ndak ada kill, yang penting masuk 3 besar, bisa lolos bro. Iya, bisa lolos itu. Biar nggak ada kill, yang penting masuk 3 besar, 2 besar atau boya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry guys kalau lama kami kesini, soalnya ini nih ada penyusup nah. Ai. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good outside. Bang, orang mana? Aku orang Toraja bosku. Indo. Sumpah demi Alek, request lagu ngapa? Request lagu apa bosku? Makassar ini bang. Bang orang mana? Toraja le. Oh iya, main bola di PB. Suruh aja yang membuat room na invite kami, baru nak kasih kami jadi spek. Error jaringan, lama bet, lama bang. Lama kali boy. Pesawat, sabar bosku, sabar. Ini sudah dikasih nih. Karena ini penyusup ini nah. Sudah semi itu dari tadi itu kan tidak ada di penyusup terpaksa. USB bisa. Semangat Maroko Kester, harus kiwas dulu semangat taruh. Semoga nabar bernasang.
Oke guys, kita absen dulu tim guys. Di tim 1 di sini ada SG Serira BT, SG 8 BT, SG Rival BT, SG Lucifer. Di tim 2 di sini ada Elter Lilu FVW, Ferrex Arda, Elter apa ini? Tanda tanya geng. Di tim 3 ada Oms Oral, Oms War, Nayani, OMNES Akame. Di tim 4 di sini ada Faka Tita, Faka Nun, Faka Valen, Faka Mandra. Di tim 5 di sini ada X1 David Gang, X1 Rohan, X1 Agra, X1 Ilham Gangs, HB Juan, Angkus. Wow, ternyata Angkus di sini langsung terkenok dan langsung diinbik saja oleh SG Lucifer. Hai, semangat Ling. Siap bosku. Bang, lihat tim 5. Ini tim 5 ini. X1. Ada SCH di mana sini dan langsung diinbik saja pembalasan dendam dari SCH tim 6 di sini yang dicuri satu orang timnya. HB Bijako, ada Gabe Amanda, GB Hans, GB Raser. Di tim 8 di sini ada SRND GVL TRJ, SRND GDV TRJ, SRND DMS TRJ, SRND GRN TRJ. Di tim 9 di sini ada Ren 20, Rizky Riz, Adit Gangs. Waduh, ternyata kurang satu tim ini betul deh. Kira tahu kemana itu. Ternyata mungkin ini nanti Potenam yang paling seru ini. Karena nih belum mampu yang culik-culik waktu satu-satu ini. Waduh, tim 6 di sini tinggal satu orang. Waduh. Siapa yang double vector? Kita lihat dulu ini, pokoknya harus stay terus gini karena kalau ada double vector langsung di sini. Ada double vector bang, siapa double vector? Oke, di sini di graveyard sudah terjadi peperangan. Itu yang sangat mantap dari Faka Valen di sini dan langsung di-inbik saja oleh temannya Faka Mandra. Wah, gilanya main ini. X1 di sini sudah ngendok dan aku ternyata patah-patah karena jaringanku naik di sini guys. HB Juan sudah ngendok di mana nih? Di Kota Tua. Tim 8 juga di Kota Tua, tapi di atasnya yang GB GB di sini terpaksa mundur guys ya. Soalnya nggak bisa ngelawan tim yang di bawah graveyard. Kukira ini jalan di udara ini tidak aja peliknya. Kampret teh banyak nyanyi nih. Nothing the sweet could be on day, not night. I'm sorry. Ternyata masih ada semua ini tim
Belum ada yang rata satu tim. Tertinggal satu orang semua. Masih tertinggal satu orang semua ini. Oh, ternyata di Sibel sudah terjadi peperangan di sini. Hati-hati range 20 yang memakai WM. Oh, terkena range 20 di sini dan langsung diambil saja oleh musuhnya. Hai. Mut bang pandai ya. Tumbuh berkau bosku. Hai. Oh. Diskualifikasi nih. Tim 9 diskualifikasi. Tim 9 diskualifikasi. Tim 9 saya diskualifikasi nih. Tim 9. Pokoknya tim 9 saya diskualifikasi. Tim 9 saya diskualifikasi ya. Soalnya sudah peraturan tidak bisa double vector. Ternyata sudah ku dapetin. Oh, kenapa ini nabung semua senjatanya ini? Pokoknya tim 9 saya diskualifikasi. Tidak bisa bosku, pokoknya sudah tidak bisa. Pokoknya ini tim 9 gugur. Biar kau tereliminasi. Biar tereliminasi satu orang yang pakai double vector akan mampus dengan timnya juga, temannya. Semua yang kena. Satu tim yang double vector, semuanya tim temannya yang kena. Biar dia sudah tereliminasi. Waduh, tim 5 ini sudah aneh, sudah rata ini. Aduh, Rai. Lambat kita lihat, guys. OMS, wes mantap ini. Oke. Biar kau sudah tereliminasi, akan tetap saya dis. Pokoknya kita cari-cari lagi nih yang double vector. Kita diskualifikasi nih kalau ada yang double vector ini ya. Oh, ini sudah tidak ada yang double vector ini nih. Nah, toh. Oh, toh. Nah, ini tadi nih yang double vector ini temannya nih. Pokoknya tim 9 diskualifikasi. Boy, bener nih sudah di film nah. Oi. Suruh melanggar. Jadi kalau mau protes nanti sudah ada aturannya.
Sudah ada di turnamen ini ya. Oke. Dan diratakan tim 9 di sini. Mod 2. Oh, mod kah? Sabar. Enang cu. Petar ko ya, semangat. Apa nih? Ada Evo kah? Tidak ada, nanti di pon 12 kayaknya Evo. Madobel liyo bosku, madobel mo te nan dikik lu mo te. Tak lu ano di diskualifikasi lu mo te. Tak lu. Si Didit nih bos. Pot pira mo te, pot 4 bosku, pot 4. Gara-gara padobel vector T na di tiro pirang. Nah, pokoknya di liste. Tuh tim 9 ini no. Oh, kamu bisa buktiin na to. Jadi yan na, jadi aku protes ko. Bisa-bisa na ada ko miwan tuh. Maka uang di pokada lalu grup na belek bangki. Pot berapa ini bang? Pot sudah pot 4 ini bosku. Ada yang pakai double vector bang? Iya bosku. Sudah saya tangan ini di diskualifikasi. Langsung dis. Waduh, ternyata sayang sekali Terlilu di sini tinggal 1 orang. Aduh. SG di sini masih tinggal 3 orang. Tim 3. Oh, ternyata Terlilu di bawah dilihat oleh tim 3 di sini. Oh, hati-hati. Pokoknya bantu aku guys. Lihat musuhnya yang double vector. Woi, ngelak ini. Oh, tidak. Waduh. Sudah dibom ke atas. Bom. Ting. Woi. Waduh, ternyata sayang sekali. Kopot tempat. OMS te patalo. Memeratu OMS. Limbuin cewek wow. Mentumbar klik kate oi. Oke, GB di sini siapa kini? GB. Gaya bebas ID.
Oke, di sini SRND sudah berperang di sini dan langsung dibom begitu saja oleh SRND DMS TRJ dan ada musuh dari belakang juga. Hati-hati bosku, pembokoan dari belakang, hati-hati. Wow. Weh, tebus skip ini ya, ngile. Ada kemabar nanti malam Bang Pande, nanti bosku kita mabar. Pada 8 tim apa aja saja Bang. Lihat di grup turnamen bro. Gimana tim yang pakai double vector ini? Sudah saya diskualifikasi. Hati-hati bosku. Woi, ternyata tinggi. Oh, hati-hati double vector, hati-hati terkena satu orang. Oleh Naya nih double vector. Double vector lagi, double bareta. Wah, bareta yang sangat bagus dari Naya nih. Hati-hati Naya. Hati-hati bosku. Hati-hati bosku. Oke, tunggu. Oh, tidak percaya ini ya. Sudah aku bilang berkali-kali. Wes mantap, yang sama mantap. Oh, nakira na bohong ini. Tuh, lihat. Oke, SGY, woi mantap senginaya. Ini salah. Bergabunglah dalam pertempuran. Jadilah legenda. Ini salah. Potenam gua. Woi, kenapa tempat lagi nih? Sabar.
my nigga, we don't go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change, every G we gonna win. Spend this cash and run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change, every G we gonna win. Spending this cash and run to the back, we can do this shit all again. We can do this shit all again. Knew what I wanted at the age of 10. No matter story or path, I always knew money was gonna be the end. Did what I want with no consequence. Now we gon' ball on the score again. We not allowed in the store again. I think 'cause we bought the clothes again. All of our packages made this shit. Found a new beat and I made a hit. This is the story I started with. We got a boat to the max. Couple bands on my neck. I ain't gon' cash and check. You don't gotta second guess. I know I'ma be the best. I know I'ma be the best. Yeah. Same nigga from the block. Same nigga from the steps. Roll the dice, play it twice. You just might lose your life. In the streets every night. I know niggas that was getting this chicken and cooking up. Guess they good in the kitchen. I started off from the street to the city. I'm getting guap. Let's go fuck up the city. Yeah, yeah. Come on, my nigga. We don't go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hated. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gonna win. Spending this cash and run to the back. We can do this shit all again. Come on, my nigga. We don't go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hated. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gonna win. Spending this cash and run to the back. We can do this shit all again. Ay. Sarah cover lagunya. Sultan Kester. Sol nomor 6, Cok. Kita lihat sol nomor 6 TC. Oh, ada di sini ya. Cover itu dah laguna Kester supaya semangat. Ay, tadi tadi laguna mi kuah. Tadi tadi apa sih Inggris mi kuah. Ay, sudah pusing kita guys. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas mi dalam ini. Woi, kayak sudah main ini expel geng ini yang satu kayak sudah. Bunda boya pot empatina bunda. Wah anu muka, sangina ya muka. Sangina yo peter abo ya. Judul lagunya itu Bang Pande, Uncover apa? Uncover. Kayak sudah main ini. Sudah kayaknya main ini. Kayaknya. Bang lihat pot 2. Setbacks like a nigga deaf, I don't get coming. Oh, I got a lot of heart and a lot of passion.
the strength, now my demons passing. I was starving for success like a nigga fasting. All the demons lurking at me, I won't let them back in. I've been really working, well they not been. Tell me where you can be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 tim lagi. Comes to the money, they just leave it, yeah. So much blessings, I'ma get that. Leave on the street, shit, I told my nigga, and that. To the bad and the setbacks, like a nigga deaf, I don't hear coming. So I got a lot of heart and a lot of passion. God gave me all the strength, now my demons passing. I was starving for success, like a nigga fasting. All the demons lurking at me, I won't let them back in. I've been really working, well they not been. Tell me where you can be real with me, show your actions. I've been keeping it 1,000, you make me fractions. But I bet when I'm a blow, they be wanting back in. Bang, lihat pot 2. Emergency win. Bang, lihat pot bunga. Di mana pot bunga dalam? Di dalam MPK baru didapat pot bunga. Sarah Lesson mengcover lagunya. Tidak mau na itu. Kalau Sarah enggak mau. Mana ini pot bunga nih ya? Bang, boleh double vector? Tidak boleh, bosku, tidak boleh. Udah pot berapa ngap? Sudah pot 5 ini. 1 match lagi pot 6. Pot 5 bosku, pot 5. Dam-dam piri bang lagu. Gas. Der Kasakero. Tidak ada bosku. Bang, boleh pakai kron. Wai. Jangan boy begitu bosku pak.
Bang Mbak di apa kemak. Weh. Sampai pot berapa live-nya? Pot anu, pot 6. Oke, kita absen dulu guys. Di tim 1 ada FP Violet, CA, FP Cell, TG, FP Alin, TG, FP Oxio, GLX. Di tim 2 ada EGC Fodja, EGC Ari, EGC Venom, Fitch, X1 Iya, X1 M, X1 Andra, X1 Valen Gens. Di tim apa di sini ada PPC Patrick. Siapa ini yang baru? PPC Patrick, GMG, PMC Lemsgood, PMC Crazy, PMC Ristel. Di tim 5 ada Itsuka. Wih, kenapa ini? Oh, baru turun. Ada Friska, Els, Itsuko, ada Itsuke. Di tim ada TC Vilgebe, TC Mars 22, TC Gispirel, EBL Venom. Ada KCDK. Di tim 7 ada Nif Bim Tim S Sinting, Florid 97, ST Morena. Di tim 8 ada Kita Mosa, Kita Gare, Kevon. Di tim 10 ada Naf Akka, Nafkara, Nafkirsa, Nafsiko. Siapa ini lagi nih? Oh, mungkin cheat ini. Tanda tanya ini yang ini. Pot 11 sih. Di room 11. Ora, ikan iyo makan tomat. Matumbe teat minna tetar mama kada. Mana inde bosku, macet nindia. Topia macet na. Di mana tinggal bang? Di Jogja, di Jogja.
hati-hati terkenok bosku. VSS. Oh, dan ternyata dikenokkan oleh VSS yang berjalan di baginya. Pilot tong win, ay. Weh, ada bosku ada Edwin. Waduh, ternyata di sini sudah terculik 2 orang dari tim apa di sini. Yang terculik itu PPC Petri GMG, PPC Lem. Let's go. Pot berapa kawan Cia bang? Tidak aku tahu mi pot berapa itu kawan Cia. Nasi sapi. Pot 6, sabar bosku. Kita lihat pot 6 dulu. Oh ini nah. Enak. Balik lobby. EBL. Ini Jiet, tanda tanya ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 tim di dalam. Danggi makadoro, oto ngandu to bosku. Yan na makadoro ko minan tekula baca komen mi. Intinya sopan banget tuh chat mi bosku lah, Susi Marto. Pot pira mo te, pot 5 bosku, pot 5. Sebentar lagi pot 6. Kenapa ini? Tidak ada yang ini perang ini. Wow, PPC sudah rata. Sudah rata ternyata PPC. Dia rakat tuh di pengirusan bos. Tak itu kamu kuah. Tak itu di anu ini teh. Tak itu ini. Nah bisa itu ke 11 Semir tuh tanda tanya. Dan nanti. Oh ternyata di hangar sudah terjadi perangan antara di sini
Aduh. Wih, kenapa lik sekali? Wih, patah-patah. Oh, hati-hati bosku. Hati-hati naik, hati-hati. Hati-hati guys, naik di sini berat. Hasil diratakan. Aduh. Oh, emot-emot. Oh, hati-hati bosku, emot-emotmu. Oh, sudah langsung terkena dua orang di sini dari tim 7 yang sedang emot-emot. Kopi lotong bamo. Ayo ah. Sorry bang, tidak apa-apa bosku. Jika anak itu atau Kak penyusup, tidak tahu mi juga ini. Yang pot 11 ini, tanda tanya ini pot 11 sih. Coba dia dulu ini. Sorry bang, gak nonton. Tidak apa-apa bosku. Dawan ses Pot pira mau? Pot 5 bosku. Pot 5, pot 5. Satu merah, pot 6 angkat pot 6. Mas ada mena cheat kayak itu pot 11. Tidak tahu mi juga ini. Tapi tidak aja nakil. Zona sakit bosku, zona ketiga ini kayaknya. Pot 9 kapan ban? Pot 9 besok, pot 9 besok. Soalnya butuh istirahat juga panitia bosku, jadi besok pot 9. Ngambil berapa tim buat stack berikutnya cuy? Ambil 3 tim. 3 tim yang aku ambil. Rank 1 sampai rank 3. Pot 9 pot 12 piran tuh. Masang pot 9. Berapa pot kah? 12 pot bosku. Penyusup kayaknya. Bagaimana itu bunda? Kalau misalnya turun ki langsung tabrak dengan musuh na double vector depan mata. Oh, langsung didis itu. Pokoknya yang kill pakai double vector akan didis. Begitu. Jadi usahakan jangan kumi double vector. Pakai iPhone berapa enggak? Pakai iPhone 7 Plus. Usahakan saja bosku, jangan pakai double vector, soalnya langsung kami dis. Mau gimana, sudah ada di peraturan, jadi harus didis. Biar na final tuh bosku. Kan mani masang mani kualifikasi masang pisan. Masang ano to semifinal. Masang ano to hari Sabtu final. Oh iya.
Woi, mantapnya ini na tempatnya ini aneh. FP di Menara. Oke bosku, oke lebih baik. Jadi iyan na, ano kami iyan na, madouble vector kami labir mo remelay. Daripada kami tira ako panitia ko madouble vector kami. Apalagi mi pakai makilo, tayo mo to. Langsung didislu mo to, langsung diumumkan lanpot. Roomnya to didis. Susini na din po tempat gina. Makil pakai double vector langsung didis. Tinggal di mana kung dito aja di nonongan bosku, di alang-alang. Oke di sini sudah terjadi peperangan. Oh hati-hati Egeci, langsung terkenok di end begitu saja. Waduh tertinggal satu orang dari Egeci di sini dan di rata. Hati-hati bosku. Kawan Amamis pot berapa? Tidak kutahui juga itu bosku. Hati-hati bosku, hati-hati. DC diesel. Oh, ini mantapnya sono di bawah klub torre. Inanya nyampe ke atas sini. Hati-hati bosku, itu ada. Oh, ternyata sudah dilihat oleh Itsuka di sini. Mantap, PSS yang sangat mantap. Waduh, wow, ternyata di belakang ada satu squad. Waduh. Nah, kan itu nah. Woi, patah-patah betul deh. Kenapa begini? What happened? Cuy, di sana jam berapa? Di sini sudah jam 20.15. Sweep. Tidak aktif berurutan jam ini kalau kita yang di tempat tadi yang berhalangan tadi. Soalnya banyak penyusup. Jam pira tuh 12. Jam 10 masang. 22.00 Wita. Yan na wib 21.00. Wib. Bila 1 jam itu Wita na wib. Hati-hati bosku. Oh, sakit sono bosku. Wais, mantap. Makan cantik supaya makan cantik. Oh, bata kami kita. Kabar.
Kabar Putinam, sabar bosku, sabar. Sabar. Nah, ini lagi jalan gini deh. Nah, yang
hanging these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got hard. And my bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know, so are you. Well, I pray for the rain when our skies are blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight, and we can talk it through. Tell me if I'm lost in all the days it took. I get all I had without a second look, and I need breathing room. If I don't see you soon, I think I'll die inside. I blame it all on you. I think I'm gonna forget. It happened faster than it should, and now it's upside down. I must have misunderstood, but I still wish you were here. And maybe one day you will. And while I wait for you, I'll pop another pill. Black long sleeve, I can see you're freezing. You know I'll stop your bleeding. Let's not make this hard. Let's just hit restart. Messed up badly. How'd this all happen? This world's a mess, so please don't leave us stranded. I'm swimming in the ocean of fear. Back where I started, no closer reaching. I fade, and maybe I'll start to disappear as I cope with these emotions. I don't wanna get closer. I see dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to idolize it. In my eyes, I raise the sky. Dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to idolize it. In my eyes, I reach the sky. Frontal. Tidak apa begitu bosku kalau pelontar. Jam berapa kak di sana? Di sana sama nih. Di sini sudah 20 lewat 26 wib bosku. Ada Rembang sama pas. Nih. Oh bosku. Ahoy. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa 12 lagi dalam ini kah? Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my dogs in the pen. You said you was game, but you never hang. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gone away. Spending this cash, we'll roll to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my dogs in the pen. You said you was game, but you never hang. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gone away. Spending this cash, we'll roll to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they show me love. The bitches, they bought they friends. Got rocks in my pants and 10 in my hands. Look how long I wait for this. I'm Mary Jeans with Dolce Gabbana. Fendi T, I might throw in the product. I'm not falling, I do what I want. I'm running crazy flatbush. I'm the king of my hood. Now let's see how I look. DC to New York, just know we all good. But nigga, don't forget who was down for you. Most these bitches was clowning you. Switch on me, I never lied to you. Now you pull up, I got run for you. Yeah, yeah. Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my dogs in the pain. You said you was game, but you never hang. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gone away. Spending this cash, we'll roll to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we don't go, my nigga, for all of my dogs in the pen. You said you was game, but you never hang. I guess it was a man. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gone away. Spending this cash, we'll roll to the back, we can do this shit all again. We can do this shit all again. Knew what I wanted at the age of 10. No matter story or path, I always knew money was gonna be the end. Did what I want with no consequence. Now we gon' ball in the score again. We not allowed in the store again. I think 'cause we bought the clothes again. All of our packages made and shit. Found a new beat and I made a hit. This is the story I started with. We got a boat to the max. Couple bands on my neck. Flying through cash and checks. You don't gotta second guess. I know I'ma be the best. I know I'ma be the best. Yeah. Same nigga for the block. Same nigga for the steps. Roll the dice, play it twice. You just might lose your life. In these streets every night. Masih lu bosku, sabar bosku, ada lagi penyusup ini 2 tim ini. Nah lagi kita sini, Evo win. Masih open member Kasangginaya, masih bosku, masih Evo win. You're stupid. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She can cut off. Told her so long, told her so long. Had to leave that girl alone, she is so long. Berapa ke tim dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1 lagi. Do right, you be right here while I'm too right. I got money on me, you walk too light. I walk too heavy, put up in a Chevy, you hold the brake. Yeah, I can't fuck, I want your head. Hey, for that bitch to come along. Uber, I might have a scooper. And I'm rolling out, NBA Hooper. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float out. I
I can't take no L, can't take no loss. She get cut off. Told her so long, so long. Told her so long. Mangka na. Had to let her go alone. She get so lost. I got money on me now. Had to count up. Had to run it up. Had to get up. So long. Told her so long. Had to let her go alone. She get so lost. I got money on me now. Had to count up. Had to run it up. Had to get up. I'm not gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad, fuck that. I'm not gonna go out all bad. I'm not gonna go out all sad. You try to control my life, won't let them decide. Happiness is mine. Ah, lagi cesek. Hai, banyak yang penutup, hai. Apa nih? Bang, nama abang. Namaku Audrey Kristelia Venret Rusaka. Merci aja. Nyari cowok. Masih lu sabar bosku. Udah lolos cok. Waduh. Sabar bosku. Pot 1 ke ini. Oh, sudah lumi pot 1, pot 6 ini. Bang, passwordnya apa? Asal mana bang? Asal Toraja bosku. Weh, mau kemana lagi nih? Tonton TWS bang, mana ini TWS ini, TWS, oh ini TWS ini, wah ini sudah perang ini, USB di Mart Elektrik. Oke. Ivo Gape. Oke, ternyata Ivo di sini turun di kandangnya di Bima Sakti. Toraja Utara atau Toraja Utara bosku. Bang, passwordnya apa? Enggak. Nanti ada penyusup lagi. Nanti kayak tadi lagi tuh. Aduh, pusing. Pusing kita kalau ada penyusup. Waduh, ternyata di sini USB diculik satu orang, itu USB Fair. Wih, mantap nih. Ngendok ini. Oh ini. Wih, mau kemana di ini? Luffy GMP. Wih, cepatnya lari nih. Wih. LB, wih.
Oh, ternyata didapat seseorang dalam rumah, guys. Dan langsung di-end, ternyata Doti. Waduh, woi. Mau masuk ini. Waduh, bahaya ini. Tereliminasi itu. Yeah. Oh, yeah. Hold on. TWS bang, sabar. Mana nih TWS ini? Oh ini TWS ini. Woi ternyata PC ini TWS ada di mana nih? Di bawahnya pek ini. Hati-hati bosku. Tereliminasi itu punya WA. Woi, ngindo ai, emot dia. Oke. Evo win. Dikasih love kita, guys. Oke, ternyata dan langsung diratakan oleh Evo. Bang jago. Mantap dari Evo. Sudah meratakan satu squad. Nah. Wow, sudah berapa yang terima sih? 1, 2. Pot berapa bang? Sudah pot 6 ini. Sudah terakhirnya. Sudah terakhirnya nih. Dapat turnamen ke mangkate. Tamu ditanda itu bosku. Nah, ditiru mora lakona. Yan na din sa waktu istirahatnya bisa digarang. Sama aku lelu kapan lah. Biar teh kunigara kita sebentar nanti bang tugasku. Yang menang dapat WA aku, weh. Yang menang nih, woi. Ada WA nih. Berapa match bang? Cuman 1 match. Cuma 1 match ini. Harta Tata LB. Oke, week. Ngarata week. Keras week. Wih. Ini GGWP. Kuman deki dulu, ayo ah. Lah, kuman nih mau gimana gitu ketehat. Tangan jadu kerungu, mi awang peta. Anu nah. Evo bang. Evo win. Wah, ini Evo.
Aduh bobo. Apa itu? Yang lolos siapa? Nama double Victor di temanku. Napakina. Napakinina. Dobel bang, dobel. LB aku padamu. Dobel ini tapi tidak makil tidak apa pakai makil. Merci Maharani. Coba yang kayak di sipir tadi itu. Langsung naratakan berapi itu 2 orang tadi gara-gara double Victor. Coba lihat ini siapa lagi yang double Victor ini. Tidak makil dia yang double Victor. Jantan jago, jantan. Apa itu jantan? Epo double Victor toda anu na tidak ada ji na pakai makil tidak ada ji gue kenok sama double Victor iya kah biar ada papeng itu bosku wah tidak ada papeng di sini bosku tidak ada ji tidak ada ji nakil yang double Victor tadi. Kelas itu ada ya sportif we. Nah pakai besar aku to buruk tuh. Tar makil bisa mitiro ya tuh iPhone ini tar makil pakai anu kena setuju si Pernino ya contohnya tuh dipakai siapa tuh double Victor dipakai siapa makil tak tuh Bar tu tewes. Nami susi ke dilarang mitoda. Yakin na pakai makil bosku bisa to. Ya ke mitir tu le si pertong dan narto double Victor. Makilmu siya to manikin taralu. Tewes bang, sabar, mani tewes ini.
Oh sudah, oh tidak, oh, belum ada. Oh ini PTWC masih stay di rumah kita TWS. Kita lihat dulu ini. Oh ya aman. Musnahkan, kurang lu admin. Ngedelay suaranya bang, iyo kah? Mungkin jaringan. Kurang lot min wa. Tayo na susto bosku pa. Yakin na dipakai makil tuh double vector. Mana bisa to, mana di disto. Yan na lang pakai baril lalu na tayo pakai makil. Oh bisa rito. Yang penting dah pakai makil. Susito. Si Supeseke ya ke menitur komito mi tapa apa double vector. Bisa mi bawa-bawa, yang penting dah mi pakai makil tu musim mi. Daerah apa bang? Di Toraja, daerah Alang-alang. Oke di sini tinggal 2 lawan 2 lah. Pengadilan Mindar tuh. Pengadilan Mira tuh. Vektor bisa kah? Bisa ke 1 vektor, yang penting dana double bosku. Ya ke to, cocok to. Dia rumah saya tuh ada double vector di neta, enak gila, enak ini ada enak gila. Pokoknya teh. Jago-jago. Oke guys, selesai sudah turnamen Senginaya Putsat sampai 6. Besok lagi lanjut putih sampai 12. Minta maaf kalau ada yang tidak suka bosku. Bos kawan Cia tidak tahu juga itu bosku. Nanti di grup yang ditahu. Jam pira petujuh dia mau jadwalnya. Jam 7 petujuh. Dia mau jadwalnya. Oke.
Jarak ke jam 12 daw. Tayo ito, bosku. Oke, jam 12. Oke, sekian dari aku tawi ke detu tawi pre caraku. Salama mabungi, solanasang.